Mwamba. Yes. Sometimes ninalia, sometimes ninalia, nikifikiria dunia na mateso ya dunia, nikifikiria dunia na mateso ya dunia, sometimes ninalia, sometimes ninalia, nikifikiria dunia na mateso ya dunia, nikifikiria dunia na mateso ya dunia, ya dunia ni siri, ya dunia ni siri kupita za moyoni. Vumilia, ya dunia ni siri kupita za moyoni. Kwenye Biblia mtumishi wa Mungu Ayubu, tunamsoma kwenye Biblia mtumishi wa Mungu Ayubu, alipitia mateso, alivumilia, alipitia mateso, alivumilia. Tunamsoma kwenye Biblia mtumishi wa Mungu Ayubu, tunamsoma kwenye Biblia mtumishi wa Mungu Ayubu, alipitia mateso, alivumilia, alipitia mateso, alivumilia.